Makanya iri ulas syakbange nomor si dina anjurkan ngipandi tata perbanyak salawat kepada Nabi. Apa ia sitongan na tu ulas syakbange ulan na Nabi tak untuk memperbanyak amal ibadat dupewi ramalangi. Persiapan menjemput bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan syahrul syakban syahri yaitu ulas syakban ulekku. Makanya di umat dianjurkan perbanyak salawat. Yang kedua, ira ulas syakban engkasih diwan ya kota min lodoang mustajab tupak dongetak. Makanya maka dipanditata jangan kau lewatkan ketika engkau mendapati ini malam perbanyak doamu minta kepada Allah. Apa engkau mematutu ye waktu ye kota min lodoang majalau na maka dan natulak je pungala tala pak dongetak. Bahkan maka day pandritin mawuso pije tupak dongan mo na ya waso na pak dongan na malaikat. Ya ko malaikat tu marilo doang pasti doanya itu diterima apa ia meto malaikat nomor di kunesi pak semina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah syukuru kimapuji tandigangka lori sisi araja aku wasangan na fungala ta'ala. Kasabak tentu ilalan na yiwi watwiwi ilalan na yisubuiwi. Iwarengi awatangang adisingang untuk senantiasa pukang kay kewajiban riyulo na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Magi-magi pakaswiyang inasabaati nulu kamananungang nasabaata kiriyulo na fung Allah ta'ala na digaga iwala rito dun na ipakaswiyate sa nga din na pawala suruga pamasin na mi fung Allah ta'ala. Salawat na niya papasalamat masa. Ifongo lolori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakang akatuwang wanwalino akatuwang wanwa akhir. Sehingga natofadang kamanamua natofada makali jari salangka bitarai nariyat tupuri awal gading itu daki yasik na pipang ulawud. Maka dadega gaya katai dega gaya si mata materi tujun na idi atau mata pot na fungala ta'ala. Afa iri di rupa tawe ataki riyolo na tu fungala ta'ala. Iro yaseng itu atap pasti to masop. Ijama yena surangi puwangi ininiri di tujun na yena pisang kengeg. Makanya tujuan kita hidup di dunia Pak Bude gagas semata-mata sangadin na makasuyam mimato masopan. Majamin law na makadaya akatuangan ituri libut na yawan walinoy okweri palawangan na situngan na tuwat tusumpayan. Makanya tujuan kita hidup di dunia semata-mata beribadah mengabdi makasuyat tunru patu risisi na fungalatan. Makanya ata kiriulo na puwangi masumpat. Ijama yina surangi puwangi ininiri ditujun na yinapisang kangang ito motomalapi yang kihan. Na aga may lo isap paturi libut na yawan walino nomoro sidi. Di gagas nga din na rituju riyoranun na fungan latalak itujun na pagkasuyang. Yang kedua, syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sini na tomatomalapi jamaah yang dimuliakan Allah. 10 2 ulang na pancaji fungan la ta'ala ilalan na sitonge 360 na asuna. Ang katallu ulang makila da ifakala biri tujun na idi umai.
iro talui ulang matarate si depe nomor sik di ulan na fungan la ta'ala, yang kedua ulan na nabita, yang ketiga ulan na umat na nabita. Makanya makanya nabita raja Sya'ban Ramadan. Makanya ketika engkau mendapati dua ulan nasa nabita, ya kumulolongan imurati mudapi dua ulan ilo adoko. Perbanyak doamu minta keberkahan umur serikuam mengiwaringi alam pirang umuru adisingang awatang rati dapi ular ramalan. Makanya Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan puang alengi barakah ritujuna ular Rajab Sya'ban dan sampaikan lah kami ilalanna ular ramalang. Maka salasik di iwarengi awatanga tomatomalabi yang kihadi kesempatan waktu rati rapi ular ramalang. Ang katutawi makdagaraga lo rapi ular ramalang iwarengi waktu tapi neki tami ramalang di gaga kesempatan nama puasa. Ang kataw makdagaraga lo rati ramalang tinggal beberapa hari tomatomalabi yang kihadi iwaresi kesempatan untuk mapuasangi ilalan na ular ramalan memperbanyak amal ibadah ilalan na ular ramalan tapi nyekedi gaga waktu na mapuasangi tomatomalabi yang kihadi. Makanya iwarengi adisingan untuk rati ular ramalangi dapi ular ramalangi tomatomalabi yang kihadi. Apa may gaji saya disalitai saliwa tomatomalabi yang kihadi teriolo kita masih bersama dengan dia si baki makaswiyan si baki beribadah itu junna pakkaswiyangi adi cengangi tapi nakia tame ilalan na ular ramalangi dek ni gagi tomatomalabi yang kihadi mari wat dingi jaji li suri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan ketika engkau mendapati 2 bulan ilo dokoje akka 2 wali limamu apala kumarilau doang maka deh puang alengi baraka ilalan na ular Rajab ular Sya'ban dan sampaikanlah kami ilalan na ular ramalat tomatomalabi yang kihadi. Makanya ia terliulah makilat di fakalat itu tomatomalabi yang kihadi Raja Sya'ban Ramadan. Makanya makanya Nabi tak Syahrul Rajab syahrullah, Syahrul Sya'ban syahri, Syahrul Ramadan syahrul ummati. Yaitu ular Rajab ulan na fungan la ta'ala. Ular Sya'ban ulan na Nabi tak syahri bulanku kata Nabi. Syahrul Ramadan syahrul ummati ulan na umat na Nabi tak. Makanya ia kotame sitongan na ular Rajab tomatomalabi yang kihadi itu dianjurkan pertama perbanyak istighfar. Eje iko tomacuaco na sitongan na tomatomalabi yang kihadi di nagaga sikri kami na makanja itu perbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mage memelo mematomi suci kange batenge lahirangi untuk dupewi ular rabala. Maka tu kanja ia ko mapacing ilahirengi mapaci batengi mulai dupewi itala ular ramala makanya makadai pandrita tak sikri kami nam makanja walaupun sikir sebenarnya makanja mana tapi makadai guru taya kota meraja buat nasabah ular raja ulan na tufungan la ta'ala maka dianjurkan untuk perbanyak istighfar. Ya kota me Sya'ban pegewi salawat kinabita pak magi itu ulah Sya'ban ulan na mematu nabita. Bahkan ang kariwaya makanya guru tafandita dek nagaga puasa sunnah mai gana zaman nabita itu ketika memasuki bulan Sya'ban majalau na makada kalipis hitungan na 30 aso na puasa na nabita ilalan na ulah Sya'ban magi makelat dan nafakaraja Sya'ban tomatomalabi yang kihadir. Yan na nakada syahri bulanku makanya di umae dianjurkan pegewi salawa yan na tame Sya'ban tomatomalabi yang kihadi. Tame ramalang apa itu ramalang makalada ega amalang ijama tomatomalabi yang kihadi. May ga amalang ibadah ijama ilalan na ular ramalang tapi makade guru tafandriti perbanyak membaca Al-Quran untuk menyempurnakan amalang ibadah ilalan na ular ramalang. Ia na tunali akal rapang pandita tak makada ia sitongan na tu ular Rajab ulam mata netak ulah Sya'ban ulam mapupu
ular ramalang dupe asli na anu purai itanang. Makanya nasa baa dan pengeta ilalan na raja bosalawa ilalan na ulas syakbang eloki dupewi ular ramalang makatami ramalang itu motomala biyen ki hadir baja na sangadiye iwaringi awatangang adisinga waktu kesempatan rati dapi ramalangi maka pasti telu ilolongang ilalan na ular ramalang to motomala biyen ki hadir agiro ilolongang ilalan na ular ramalangi nomor di pasti kita dapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan. Yang kedua pamase, yang ketiga dampung. Iyewe telu ilolongan ilalan na tular ramalang. Makanya persiapan ilalan na menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Digewis ti parta dan pengetar yurono kungan la ta'ala maka deni guru tafandete taman itu ramalange nomor si di mulolongan syahrul awalum mubarak ulama barakat. Yang kedua syahrul warahma ulap pamase. Yang ketiga syahrul maghfirah ulang dan pengetu motomalak bi yang kia hadir. Makanya ia na angka to mapuasangi ilalan na ular ramalan na sabat tepat keyakinan maka puraya dan pengemanan ni sinin na dosa na atas salat na makanya Ramadan romida ar-ramat aga batongan na yuro membakar seluruh dosa-dosa atas salangnya na angka ki dupewi ular ramalat tomo-tomalak bi yang ki hadir. Nasabak kalipit tapwa ilalan na ular ramalang. Gan na ibadah pagkasui yang ijama ilalan na ular ramalata. Maka angka kimasu ilalan na ular ramalang idupewi yang leparapit taray. Si pakariyo si pakaranno mukba iompo na syawal. Maka di gagi lulungas sangadin na set di paridika kami na batuh. Set di paridika kami na matandri ritujun na idi atau matepe. Predikat minal aitin wal faitin kembali suci dari noda dan dosa tomo-tomalak yang kiahat. Makanya rewa kak paimang maka daya turak je be ulan nafungan la ta'ala makanya perbanyak untuk beristighfar. Yang kedua ye ular je be aperingeranga ritujunna tu sumpajata makanya sit itu peristiwa batu maraja tatampu ilalan na akorangi itu peristiwa isyarat mirajat na nabi tak terimi pakaswiya pakakasa. Itu ya segi sumpah yang ala pakakasa ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Iya na tu namancaja peringerangan makada tajegewi pelihari sumpah yang terutama beri jamak tomo-tomo lebih yang kihat. Ya natame tu raja ba aperingerangan makada he sumpah jamu jegewi he sumpah jamu pelihari terutama beri jamak ri masigi tu moto malabi yang kihat. Apa sile yang itu ya kokoi boleh tu masumpah jana ya ku masigi tu moto malabi yang kihat. Nomor sidi ya ko oko ki boleh masumpah ja sidi mi daraja itu dulu. Namo maga kanjak natin masumpah je kilala bola na namo maga kusut na masumpah jang matarati engka apis sawangan na tumak nina na tatun na rukuk na sujud na tudan na tetap matesi di daraja tu nalulungan. Tapi ya ko okoy masigi masumpah jang mak berejama na macindo lamoy rito na imangi pasti lolongan 27 daraja. Naliwar si salana tomo-tomalak biyang kihadit 26 palawangan na sediyan letu 27 daraja. Jadi mega mematotor ya sorry mundi daw kung Allah Ta'ala. Di na siya gamalak na bawal lisu tumotomalak biyang kihadir dan kanan na tunangi italai sa sakade. Rito dyan mo pel talay pagkaswiyang. Ya kumelo ibandi ka tumotomalak biyang kihadir. Si di daraja perbandingannya dengan 27 daraja. Jadi kare guru taya kokomok ki masigi masumpah mak berejama pasti kau dapatkan 27 daraja rito juna sumpah jamu tapi oko boleh si di daraja. Yang kedua, iya ko oko ki boleh tu masumpah aja tutulimelo ki masih selesai. Aku rodi. Iya ko oko ki boleh tu masumpah aja tutulimelo ki masih selesai karena hanya sebatas kewajiban. Panagi iya ku mapalatoni malimpan nama pusat. Iya napura kije mak jenne napura kama langsung ini jama sumpah jawaji majami lo nang makada purana terruku sujud tu dak beres selesai. Tapi ya koko ki masigi gari masumpah jang. De gaga tahu tergesah-desah masumpah aja ku masigi.
Di gaga tau tu ya tergasa-gasa maka da jolo cinampak na palingan kita nikmati riwatu tamasumpajan ilalan ng masigi magi manyamami matosa dia ko okay masigi. Tita ninyo man na tumilong makipas ang kamoto kipas, tumilong mang asi ang kamoto asi inga manyamami matiro si tamak kami matiro tsake gang kan nakusuri tujuan na iya ko tamasumpajan. Tita nigar iya kolore ko bolata naliwa pala, nalimpan na pangat na kira-kira milo ki masija, masupaya nga tau pikuga. Tumilo mi malay maripat na pa nakada namaka je pala namaka je yang pati pura jama kawajibang isalasay. Tapi ya kok masigi henya mapahaje. Baka ko tami ramalangin na kutopura masumpa jaluro na tumatindo tami asara iwi kamanahamak ko nyaman na natapo-tapoy ang itsake. Kok masigi. Napa ni? Iya ko ki boleh tu masumpajan langsung ijama kewajibangnya. Iya ko ki boleh. Iya na pura ni kama takak balik tu ni nasabak sumpaja wajib tapi okoy masigi engka italah sumpaja sunnah mapakaraja masigi. Di tu gaga sumpaja mapakaraja bola ko bola. Di gaga iya ko ki boleh langsung ijama itu kewajibangnya tapi iya ko masigi egan aja sumpaja pas sapi waktu ijama na pijama kewajibata nomor si di to masumpaja mapakaraja masigi pura ki mapakaraja masigi napa kisi masumpaja sunna jenne pura ki masumpaja sunna jenne ijama si sumpaja sunna ko balia pura kisi masumpaja paradu waji ijama si sumpaja sunna badia napa ki masupuli ko masigi. Siaga memang ni igan na sumpaja sunna pas sepi waktu ijama rima sigi napa ijama sumpaja wajib toma yang ki hadir. Tapi iya kok boleh jarak tau tu jami sumpaja sunna iya ko mili mas sumpaja wajib ko bolana. Kalima iya na pura ni mak jene jamatuni wajib ina salasay. Napa ni ya kok itu boleh masumpah aja ya koto minlodon na tergasa-gasa bati minlodon belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi ya kok moki masigi mak bereja mana engka ahli ibadah kotu ilalam masigi engka ahli puasa engka ahli sikri engka ahli pasidekah pasti doa tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si di bawah tau ikabul kapak dongan na ilalan na masigi macumanang ikabulkan ifak dongan itu moto malap yang kiat. Napa ni kanja na itala itu ye bere jama. Ita kumoman caji tau di pagagawita tau kacelakaan lapo iti. Yaitu iti iya komelo imaleto kuwatak tanay itu berjamaah namo magalasin na otui pamotor na niti iti emilo maleto tatay marim mandada ang kagataw kacelakaan lapo iti biasa garo tangkalingang makada kacelakaan magi lapo ka iti tapi iya ko asu mapa di marepa di nakadamagi nang kacelakaan dada lepo ka asu apa itu sudah nak beri jama ko jukai tete jadi kanjak nari tujuh na itelah beri jama to malak biyeng ki hadi makanya ilalan na ular raja buat mancaji wi aparing ngerang itu na pelihari jagewi sumpajangi terutama beri jama to malak biyeng ki hadi Pak itu sumpajangi parenta puli ko fungala taala bere jama parenta ko nabita makanya majalau nang makada situngan na itu bere jama cek de pina mendekati kuaji apa mancaji wi sunnah muakkad ya sengi sunnah muakkad sunnah yang sangat dianjurkan tomato malap yang kiat. Yang kedua tami ula Sya'ban ilolo ini tu patengana Sya'ban tomato malap yang kiat. Makanya iwi ula Sya'bange nomor si dina anjurkan pandita tak perbanyak salawat kepada Nabi. Apa ia sitongan na tu ula Sya'bange ulan na Nabi tak untuk memperbanyak amal ibadat dupewi ramalannya. Persiapan menjemput bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan syahrul Sya'ban syahri yaitu ula Sya'ban uleku. Makanya ini umat dianjurkan perbanyak salawat. Yang kedua,
Ir ulas syakbang engkasih diwan niya kotom min lodoang mustajab tupak donget tak, makanya maka dipandita tak, jangan kau lewatkan ketika engkau mendapati ini malam, perbanyak doamu minta kepada Allah. Apa ang kami matutu ye waktu ye kotom min lodoang majalau na maka dan natulak je pungalata pak donget tak. Bahkan maka day panditi mawuso pijit tupak dongan mo na ya waso na pak dongan na malaikat ya ko malaikat tu marilo doang pasti doanya itu diterima. Apa ia meto malaikat nomor di punesi pak semit nawa atokna yaitu malaikat dina kana membangkang malaikat aswani tiapa aja tunduk patuh di sisi na perintahna tu fungala ta'ala. Dena pada balis yang selalu ingkar kepada Allah, tapi yang malaikat kami mato malaikat tandra pakasuyan na tato si teru-teruna. Ang kami mato malaikat tandra pakasuyan na sujud si sujud na. Ang kami mato malaikat tandra pakasuyan na senantiasa bertasbih memuji Allah. Makanya kadegur tayo ko malaikat main lodowa pasti doanya terkabul. Apa mangai apa punesi pak samina wa atokna. Tapi makaday ande guru ta ang kawan ni ilalan na ulas syakbaya ko min lodoangi anak apo na Adam, maka doanya mustajab yesengi mustajab mawoso pi pak donget tak na waso na pak dongan na malika itu moto malak bi yang hadir tiga year ye kotame wani patengana ulas syakbang, makanya malam nisfu syakbang yana tu na anjur kangi guru tafandrita maka da baca surah Yasin bikatelu sing pertama untuk alam pirang umur tak Yasin yang kedua untuk baraka ritujun nawaram parangi napa Yasin yang ketiga untuk ilodong serekuang mengiamati ngetan nasabari husnul khotimah beristighfar dan berdoa kepada Allah maka mustajab pak dongang itu motomalak yang kia. Makanya pitu tuan ni pak bu iya kota min lo doang pasti doa tak diterima. Nomor di ilo doangi wani pertama na Rajab. Yang kedua wani patengah na Syakban. Yang ketiga wani Asyira na Sulhijjah. Yang keempat wani 10 na Sulhijjah. Yang kelima wani Al-Parapitara. Yang keenam wani 10 na Muharram, yang ketujuh setiap malam Jumat. Jadi ye piti wani kota min lodam mustajab tu pak dongat termasuk itu waktu makanja yundi min lodam maka de guru tak ilodongi as-sujuma ba'da asyara. Jadi ku itu makanja ye kota min lodam PGW pak dongat tak as-sujuma ba'da asyara. Termasuk as-sona arabai ba'da loroh PGW pak dongat tak termasuk palawangan na banda kama makanya iya ko okoy palawangan na banda kama ang katusumpaja sunna ko baliyah tadi iya ko pure mas sumpaja sunna ko baliyah iya itu situngan ng PGB pak dongata makade pandite iya ko milo masih ya iterima pak dongamu perbanyak doamu iya ko puro ko mas sumpaja sunna napa ni termasuk oko kisuju pacapurang ritujun na sumpaja wajita angka tu biasa atau kaliru maka dapik ke batiwi marilo dua suju pacapurang apa ikut min lo doang ilala sumpah aja pasti kak batal sumpah jata ikotannya baca-baca sumpah jangan baca ilala sumpah jangan ada pemusala saya biar salah pasti batal itu sumpah jamu dan kaje tu maka rilo doko ko suju pacapurang ilala sumpah aja dari pa jana salah saya biar salah ngipik ke batiwi marilo doang makaday ande guru tak iya kota merilo doang okko suju pacapurang ilala sumpah yang ajak mo palahirang pak dongang mo apa upan na malahira pak dongangi mutlak batali ya tu sumpah jangi makanya atau kang ati paki tu marilo doang apa okiro waktu itu macawi tu marapir ifungala ta'ala makanya kade guru tak pandite berdoalah di sujud terakhirmu riwayat sumpah wajibmu nasabah atau kang ati maka pasti doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinin na tomatomalabi yang kihadi. Raja syak para malang. Ayatona ramalang itu motomalab yang kihadi pak dena tu namete dupewi ular ramalang. Makanya yaitu ular ramalangi salah di ibadah mancaji waji tami ramalang okoy so puasata
Makanya paringarangan maka daya ko ang kasitungan na inrat ta iwi toriulo na di pataja na tama ramalangi na kana kitu kapara nanda. Makanya paringarangan maka daya ng katau na di panaja inran na toriulo na tama ramalangi matu. Na kana kitu situngan na danda kapara. Batungan na yakulime puasa tak na di panataja na tama matu ramalangi na kana ki kapara untuk alingi andre kande to kasiye siye selama 5 hari. Makanya paringaranga memo makada ya jami manije inrang isabulu tame ramala nang ka indra puasa na demo aja mancaji na kan nakitu denda alingi andre kande to kasiye selama 5 hari ya kuli mangaso de takalla puasa tak. Napa ya toni ramalang itu mo tamalak yang kia hadir ibadah manca jiwaji ilalan na ramalangi pitujun na puasa tak tu motomalap yang ki hadir. Makanya itu puasa angka puasa na sabak memang hukumnya wajib, angka puasa na sabak memang hukumnya sunnah, angka puasa na sabak hukumnya haram dan makruh. Tiga termasuk puasa na sabak wajib, termasuk ia tu puasa ramalata. Walaupun sitongan na yaitu puasa ramalangi mancaji wi kewajiban tapi aserato tau tudena wajiki ma puasa sitongan na. Jadi aserat tau sitongan na tudena wajiki puasa ilal na ramalangi nomorosi di anak-anak di panabalik. Makanya ya kong anak na di panabalik itu tu na wajib ma puasa tapi ipak guri untuk mapuasa tapi ye korate puasa na siyeso maka pahala puasanya lari lekuri duit to pajajan na tomatoma biang kihad. Jadi dewa tengi maka da aja tasuri anak tama puasa ye kore panabaliga tapi tapak gurui. Tapi ko tapak guri mapuasa aja talengi puasa 10 pak di itu gaga ya sepuasa 10 ko gabata. Tasuro paterui. Apa di itu pa gaga anak ye mati maliwasan na taro puasa. Pak kata makada iya aja naje mau pateru puasa mun ade naje itu mulai ya ada koi ya korek nulle pateru suruh nih buka aja makada ya puasa 10 ko doang ngesumatu magana si di puasa mau ada kode aja nak kuatu. Makanya ya kotomelo pak guru di papuasa tetap puasa sieso tapi ya korati puasa na sieso na denang kanan rena ino maka pahala puasanya lulungan jadi tujuh na duit to pajajan na tomatomala biang kia. Makanya namorosi di anak-anak, ya tudet na wajiki mapuasa na malang anak-anak dia panabalik. Yang kedua, tomatoa orang tua rantai yang tidak bisa berpuasa. Pak angkat tuh termasuk dikasih tomatota nenek tadana dia dikasih nuli mapuasa. Namo mapuasa dia itu nanuli maka wajib maka majapi dia. Yang ketiga, tahu dia na wajiki puasa ramalangi itu malasa. Jadi ya ko angkat toto malasa na tame ramalangi na madagara malak dai milo mapuasangi ramalang pini mapuasa na tatam belasan maka hukum sebenarnya puasanya itu haram. Makanya akade guru tadi tutu na wajib dituju na to malasa tapi yu panno pani waringi adisinga maka wajib untuk nakada puasa na to malak biang ki adi. Makanya termasuk to malasa yang keempat tau jagang. Itu jangan gede itu na wajib puasa ya kung katau jangan tita na malaudisu na manda dan ay maku memang apa de metu na wajib puasa. Termasuk apa tu makundai de na wajib puasa. Nomor si di makundai darah. Yang kedua makundai matampu. Yang ketiga makundai melahirkan. Yang keempat perempuan menyusui dan yang kesembilan adalah musafir tumatomala biang kihad. Jadi saliwan na ya asira tawe wajib ijamar ditujun na italai puasa tomatomala biang kihan. Makanya kewajiban puasa ditujun na ular ramalak kecuali asira atau tomatomala biang kihan. Sini na tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Napani makadai nabita man soma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambini ganiga taw. Nasabat tami ramalan na posangi ular ramalan siulang itana ilalan na ular ramalan maka pasti ya dan pengemana sinina dosana atas salat. Ya natudega ga umma barani tamila la suruga sengadin na umat na nabita. Ya komelo irita makada iri di umat na nabita nomorosid di mabicu pawak karangi pak. Yang kedua ya kotomak bicara umur sekitar 63 ke atas 70 atau ya umur tak. Ya kotomak bicara pakas yang icauki.
Iko to bicara awasaran na cawasaki na umat na Nabi Musa na umat na Nabi Musa maraja batu atau mata malapi yang kihadi iko awasaran melo putame suruga puradena gage dulu. Yang kedua ya kau tomak bicara umur, iya umur tadi umat na Nabi tak 63 tahun sampai 70, 80, 90. Jarang umat na Nabi tak 200 tong umur nah. Angka de na siaga tomak malak biyen ke hati bahkan di daerah Sulsel ini Pak Bu. Iro to kami na matanrewe umur na malampi umur na Sulawesi Selatan itu di Pinrang. 125 tahun umur nah. Dewi sangi makadaya ko kampung yang kamu patorate wisiratu 30 tahun alhamdulillah. Ya kong kamu patorate 150 tahun tapi ya ko 200 nilo ya sejarah itu mata malak yang ki hadir. Ya ko tomak bicara umur. Na yero umur na umat na Nabi Nuh asyarara tu na 25 tahun. Asyarara tu na 25 tahun to mata malak yang ki hadir. Makanya ya ko tomak bicara umur icauki. Na siaga me di umur teh syukur boki je konarate siratu tolo yase tapi ya sengi umur aja lah deh nih tapi ya kumur no makna Nabi Nuh asirame tura tu na 25 tahun jadi ya kau tomak bicara umur icau kisi apalagi ya kau tomak bicara pakasuya angka umma ya kau matangangi makasuyang na sujo ko batuin na sakbo metiro batuin na pake sujo ya kau masikrik wilala gowe mendre iro bate sikrik na macahaya na tapai wilala gowe tomat biyan ki hadi tapi makanya nabi ta dena tama umma mak dioleta masuruga ya korena pamulai umma na nabi sallallahu alaihi wasallam mari apa angka ki pakala bimati ilalan na ular ramalat tomat biyan ki hadi jadi biasa ka makada Pak Bu alangkah ruginya seseorang tami ramalangi nadi na makuraga pegiwi amalakna na masui ilalan na ular ramalang. Alangkah ruginya seseorang pak tami ramalangi de na pakiguni umurukna de na pakiguni watuna kesempatan na ilalan na ular ramalang makasuyang na laba ramalangi tomat-tomat biyan ki hadi. Apa tidak ada jaminat tau pemeng iratimui garamalangi tomat-tomat biyan ki hadi. Jadi maka de guru tak sesumi bawa puasa takalla ilala na ular ramalang. Namo baga bate tak sokong bulang-bulang yang tahun depan de toto sidapi apalan na ramalang itu mata malak yang kihat. Maka da ki sibuk kak na taro jama-jama taro ni aja na jo puasa seso. Namo maga bate tak sokong itu puasa tak seso isaliwan na ular ramalang pasti de pada palada ilalan na ramalang itu mata-mata biyan kiya. Makanya ye ko angka kesempatan pegi wiji amala ibadah ilalan na ramalang itu mata-mata biyan kiya. Pakigune waktu kesempatannya ilalan na ular ramalang ye ko iware mopi adisinga waktu kesempatan to mata-mata biyan kiya. Terakhir ia tu ko to mapuasa ilalan na ular ramalang pertama ya kode nak biasa ngiti tu mapuasa na nama puasa pertama ramalangi biasa tu maka de guru tak lima ngesui tu biasa tu lima dodo nyawana katu biasa tu maka de ko ya je mapuasa de tu je mudak kau maliwasa cuma lima dodo nyawa pak ya tu cede melo si matindro cede melo si ada aku na megangnya tu tindo mana ya pakasuyam maka de guru ta iya sitongan na iya ko pamulang mante subuh angka tu telu milo ta pante subuh kade guru ta ajak lalu mo pandai subuh lahiramu ya kode mo pandai subuh nyawamu maco tu ni tu mande subuh batengi napa terakhir lahirannya peke batedah maka de guru ta pahikmai ya ko mala kombo nande si jep na pamimau halusuk na mo baca salawat katelu maka hakikat na situngan na mo pandi subi nyawami itu na pamala kisi nande si japu na imo halusuk na nayandri kasara na ibaca salawat hakikat na mo pandi subi batimu itu na pakimala nande pasi campur pakane na to mandri maka mo pandi subi lahiramu makumaturo ya ko to minum iya kuminung imatu ko pamulan na ramalangi dupewi awal pertama Ramadan mandi subuki maka de guru te iya kuminungi inun lalu salona al kosar itu junna watak kalimo
Yana ang katuminong isalona alkausa di na kanamadag kalato salasi ramalangi. Patungan na di nang katumasis sa tumapuasa manyamay matoy pada matoy ko tumapuasa na di tumapuasa. Na yemi na pake toriolota tite gari toriolota wattu na ramalangi wattu kareso wattu jama-jamang kasibukak ko galunge. Mumpa na mo matan na swe jok kanilo magalung lo ni magalung ang karewa la bukas so madusa di nang kanakada madodong nga malupu kak maliwasa nga madakka kak kanapa karena ini memang yang diamalkan tomato-malak biyen ki hadir makanya salona al kausar ang ke kutujun na tuwa takalita iya ko hakikat na curita tahu iya ko syariat tu curita di tu gage lolo tapi iya ko hakikat i curita pasti kita dapatkan tenroy maka dai ande guru tak iya ko mutanra i cappa lillalau ya se ko dage-dage na sumpari ya se mo sa de na tiga romo angka okko tu aga-aga malango mari cati yang marak ku yana tu salon al kausar yana tu naitan ra cappa lillalau ya se dangi-dangi na sumpari ya se tak sa de na bawa tiga romo angka ko tumalango mari cati yang marako na ibace inna atoy na kalkausar satu kali na yamma elota alaki way pute ko kace tabace inna atoy na 7 kali inungi talutak go na capu maka hakikatnya engkau sebenarnya meminum salona al-kausar maka demo medekah rituyun na puasamu iwaring alumuram mapuasa tomato-malak yang kihat sinin na tomato-malak jamaah yang dimuliakan Allah maka mamagi-magi ditujun na yewe ulas syakbang yewe tinggal beberapa hari kaki mutemi ular ramalang mamagi-magi iwaring alam pirang umur adisingam untuk rati ular ramalangi na ilulungan asalamaka tomato-malak yang kihadi tami ramalangi na sabakalipu itapae maka de gaga ilulung nga senganin na baraka pamasi na dampeng maka masuki mati ilalan na ular ramalangi di nagaga ilulung nga set di paradika batua minal aitin wal faitin kembali suci dari noda dan dosa. Sinin na tomato-malak yang kihadin maka inilah yang saya sampaikan memagi-magi mancaji wiak kata jangan dan kaki makamalakang si di dua teluar kada malakbi na ilulungang i asalamakang salama wanualino lebih asalamakang rilino siwalit na fungan la ta'ala akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.